before kudlalela unqamalalo usefikile ukada ngicela ufake uCaptainMasiya ngiyethembisa ngengisapho CaptainMasiya, are you ready for him? Oh yeah. Mina ngungeleke njani ningabe ngede nemali ningangivaleli ngaphandle thuba lami lokushayina ungakwani noma ungafika nesquad CaptainMasiya kahlali ungabuza anybody cause ningiqalile ngipusha amahlathi bangibiza ngoprakadia ngathi abafana abancane abayiboni ingozi ngisha isifuba ngiyasidla ngimsebenzi yami emihle ngiphinde ngibonge idlozi manje iyaqala inkinga somandla sifikele nasi isitha sisho imihla ngemihla sibona abantu besidwebela imigqa siyabeyatext bafuna ukusiza emoyeni kusenamathele sofaka amashade siphatha amamemba amaloyi senza kakhulu sisibayasifenza nathi sophupha amathenda sifuna imali webhuti ngiyakutshela asihlali sifuna amathenda Kamalama abantu bathi balizwe emoyeni phumile noboni kamalama abantu bathi balizwe emoyeni siyabeyatext bafuna ukusiza emoyeni kusenamathele sofaka amashade siphatha amamemba amaloyi senza kakhulu sisibayasifenza nathi sophupha amathenda sifuna imali webhuti ngiyakutshela asihlali sifuna amathenda Madoda siyabuya driver bavula amaphuthi siyagroova namhla madoda siyabuya driver bavula amaphuthi siyagroova isikuza amakarina siyadlala simthela nyongweni siyawushaya awuzwe isikuza amakarina siyadlala simthela nyongweni siyawushaya njengamanje siyayishaya induku siqale emini ngeke silinde ubusuku ilanga libalele ngeke lidume izulu sondela ungazuduka encika kimi mayisuzu awushisa inyama siyabraya siyafayisa khula box iphuzo nama-eyes ngikebile makuvuleka isikokela ngizodlala phela mina ngumthakathi wendaba kushaya amavosha ngikunqeni lolu suku olukhulu wenana kuyoze kusekuseni namhla madoda siyabuya driver bavula amaphuthi siyagroova Okay, ngaba ngenza iphutha ke
mangayishaya ingoma yepiano cause namhlanje ipiano hub. Alright. Awuvela ungidedele mfethu.
sijayive kube mnandi